Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga padnaisi sa gyud ko mga usayan tanu usabod si ko agama tanu agama Islam aging ka pumagusay na karkanoy man to sa aging ka uras tanu pagnintan si ko Allah apakang barakat niyan aging ka di tanu saya di kapaka pamagdaway ibagay katanan Allah aging kutua balasu majlisul ilm sa aging ka dunia na sumalaon na si isa alungan na mauri. Aya maudutan man to nagyang kaiyap turuon na tigo bahasa Arab min asbabi mahabbatillahi wa maghfiratuh. Ay mananian na padai si iku pengasasabapan ko kakebubayai walla ko uri penian naguso ka prila inyanon. Nagina ni maudutan no sa gyang kaiya oras tan man to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Paganay sa gyang kaiya kesabapan ko kakebubayai wallah ko uri penian naguso ka prila inyanon naging ayatigin na at-taqarrubu ila Allah bin nawafili ba'da al-faridah. So kipo pakaranin si ikwalla si iku mga sunat o uriya naging kutua mga faradu. Dahil di barat naging kutua sunnatur ratiba si isaging kutua mga sambayang tanwa mga wajib na ayamana na upama kaditaw to di kasimbayangi kitaglata sa ginawata nagiutuso ayat ni balasun wala na sa timana walay ko surga. Oy nana panamarantan waki mirak tanurun tu aging ko to aditan ni kapanambayangi ko mga sunna ratiba apugunot sa aging ko to mga sambayang mga wajib. So ayamanan niyan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mi'alwi diyan na tingina wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati tamshi biha wala in sa'alani la'ataituhu wala in ista'adani la'ida lahu. Ama naging kuto hadis Nabi na ametigu Nabi kamatatapso ametigu Allah kamatatapso uripnakan se kudinian rakan di ipapakaranin so mga galabek mga sunat sa taman sa kabubayaan akan sa kanya natig wallah nagupo na natig wallah kabubaya iskanian na miad nako si iko pamamakinganian ay mananian na aya kabubayaan yan mamakinag naging uto para si iko wallah lagi di barat lagi nga iya kalilimutin si nasabab saging kutua kaya bubayayar tanu wallah na kaya bubayaan iwa di kanu di makapamakinag oy
Nagukeun na kuatig wala sa iku pangilay-layanian. Aya mana nagupung ka bubaya iwala na miadun suwalla miadun aya mana niyan na ayak kiling ka naging kutua mga pipiaya nustugu agama. Kena bagian kutua mga antuna ini ba na mga kajahilan pangingilain. Nagukid na kuatig wala sa giyang kutua limanian adinian di pangakawa membetar nian na ayak ke beterang kulimang kan naging utakabaya wala. Ayak ke kawa ulimang kan naging kutua kabaya wala. Engkainu nakagiyas wala na miabalirun sekanian sabab sa giyang kutua kaya bubaya ingkau kaya bubaya inian reka. Kebubayaan ka adingka di mi pangawakawa sulimang ka saging kutua mga pipia akabaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan na kuatig wala sa ikut sekinian aso iblalakaw niyan na aya maana na kedin sulalakaw ka aya lalakaw ka na pantag si ikwala. Oy pantag si ikwala Subhanahu wa taala. Na upama tigwala ka manganirakan na didin dua-dua na beganakan. Upama tigiyang ka melindung rakan na pekalindung nakan sekanian. Nagina ni ayamana na kapia kaya adikang gelebeka si iko mga sunat saging ka iya agama tano agama Islam. Na isanan aanto na iniba na bahala niyan. Pada mga naunaw niyan naging kaya tayo di barat uging kaya mipus na sumiyak kagaga nagukya bubayaan niyan naging kuta kapamuasa si iko sawat sa namagawi na pada na si iko mana niyan na mga sunatam yang alal biya makalal akakwon. Pasara guna yang maknanya na puasa akan ba atau ini ba na wajib. Dahil dukap sige do mga ulan-ulan na supa kagaga naging ko ta ayamul bid. Ayaman niyan na telu gawis iku saulan. So yaum Arafah na sumiyagad tanuto. Na pedutu sa mga papanada mga sunat akan ba wajib suka puasa iron na ayap mana pakatatanaan tano nagi asura na upama ka makapusa kasan na pedana na mga laipo pakaranis ikwalla suka pamuasa sa iku gawi isni nagu khamis na si anang ko anto na ini na mga kapamuasa na miya makalalaan na ipupakarani si ikukad ng tano Arabul Alamin na gumanga ala ipahala tatagununo kad ng tano Arabul Alamin ay imbagay niyan sa giyang kutua anto na ini na uripan niyan. Padapan sa giyang kana na mga amal ang mga sunat akan na ba wajib laidu ayamana niyan na kasi sadaka. Oy laidu anto na iniba na kasi sadaka kapag sabapanan sa giyang kutua ato na ini na kapag aging kutua mga dosa kapag bubaya iwala sa giyang kutua uripan niyan. So wala na mialo niyan sa giyang kutua kitabian at tigina intubdus sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. So giyang kana na ayat syahid ruo na amay kap ketagel ka ginawang ka kapag ibubayaan ka kung ginawang ka agyang kutua dingka di ka pa kasi sadaka sa ikwinibigay ka alim o Allah na ato na ini na pagkadaan wala agyang kuta dusa nga
Oi, ipa kada utus saging ku tay mananian na dosa sebabun Allah Subhanahu wa taala. Nanggagay sinanan pada nang ku di ipa pakarani sa iku Allah Subhanahu wa taala. Kagiging kana na sadaqah na nakatirup no Nabi tigin as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Suka sedekah nap kepadengian udi nap kepunasian sudusa salagi duka pakebunu awapoi lagi duka pakebunu awig si isaging kutua apoi apa kedeg. Nah ini ibaratan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada penami aloy saging kutua mga nawaf mga sunat na lagi duka pagumrah supa kagaga ana mga agasian nana miya makalala na pada di pepakaran si ikwallah. Daging ka iya hadis Ibnu Majah digina tabi'u bainal haji wal umrah. Pakapagunutaan ni waging kutua kapanay haji agu kapagumrah. Fa inna mutaba'ata bainahuma tamfil faqr wad dunub kama yanfil kiru khabasal hadid. Ay manaw to na mata naging kutua kapakapagunung taon ay mananian na minay haji ka na miagumra kapan na pekapuna sa tigian si iko kapupubri laman to pekapunas saging kutua kapupubri nagu pekapunas saging kutu mga dusa salagi didinno kapakadaao tatapan saging kutua mga tangis aging kutua putaw na ayam mana na pada penanan nami alois Islam mala ipupakaranis ikwala aging kanan kapagumra. Pada penami aloy na si saging kutu Ramadan na insyaallah na miyang galba katanunan naging kutu mga sambayang mga tarawih na mga sunatutu ang mga alaay pupakaran si ikwala sumya kagagaon kaya pag-ikhlasan yan na panalamatin yan sukad na niyan kaayam na niyan na miya kakuasa ato na iniba na minipakawit yan si ikwalungan yan na mauri masla apat si ko mga amalian ang mga amalus salih na gusto mga sambayang ang mga tahajud gulaboron si iku Ramadan oy na ngagay sinuto na insyaallah na madaklanan na miya kang galabak katanuron saging kaiyaw pamana mipos ikadusi ami aloy kesabapan saging kutua kakebubaya iwallah kuripan yan na gusto ka prilain yan nun naging kaya tigin na al-ukhuwatu fillahi ta'ala ayamanan yan na so kapupagariya kang giginawai aparabu si ikwallah beauty miya kapeper kita nun na tanod hindi pelayok yung ginawai so mga Muslim na ayaw mapia na makatandutan sa ging kutua mga mampunay sa mga simbol si ikwala mga alaikalak si ikwala na ayat tanu miplumamaka sa aya pipikir tanuron na simbol si ikwala sabab sa ging kutua kalayan yarga oy so Rasulullah nami aloy niya na saging kaya hadis qudsiya katiru Allah atigin na hukat mahabbati lil mutahabbina fiyya
Aya mana niya nakabenarrakan no uri penaka nakabubayaan amai ka antuna ini bana kabubayaan na tigwal aging kuta mga tawan ning giginawai sa aya syarat na fiya aya kaya giginawa iran na sabab rakan oy kenapa sabab ku dunia agi ukang giginawa isa dunia kapupagaria sa para busa dunia nayaman niya na di penatas kakubali pernah meridu ikanu sa alungan na mauri oy na kailangan na kang giginawai apa rabusi ku Allah gitu ya may kakuha sa ginawain ka na ayad na peniatan ka na perikhlasan ka na para butus iku Allah para sa iku Allah sabab saging ko tua kapapadal mo nang ko tua miyaka dieng ang mga pipiya why na ayaw mo na niyan na suwala na kebubayaan niya naging ko tading giginawain na gupo niya nakabubaya iya naging ko to mga tao na meron to siran sa giyang kaya dunia na sumalaon na sangyang ko to ang balingan na tao agiw to so alungan amawri pad panamiyalo ya hadis naging kaya tigin na aynal mutahabuna lillah al-yawma adilluhum fi dil yawma la dilla illa dilli ami kumakaumas sa mga tao sa isa mahsar na ipunanawag aando din sa mga tao aming giginawai sa para sa ikwala ayman tuwa tigwala na pagkasirong nakansiran si iko arasakan sa giyong kaiyagawi iya didin aketuon akesirungan na isaw tuwa kapiyan yan ayaman na niyan na makadak lagi mo ta ginawain ka sa para sa ikwala mapipikir ka aging kuto baka makasirong sa aging kutuwa aras wallahu subhanahu wa ta'ala sa aging kuto alungan na mauriya din na kesirungan aya ditabian aging kutuwa aras wallahu subhanahu wa ta'ala nana ginan ayaw mo na nasimbo ki ana namya lala na mangilay tanong sa ginawa itano ay pluma makatano apara si ikwalungan na mauri sa lakaw din man naging kutuwa mga pod ka hingga siran tungan ay pluma maka kakagya ayaw mo na niyan na mga muslim siran na di pemangkepa kayo budid na ipingginawa ing kakiran oy natundu ko sa ayaw makna niyan na meluin ka asim para musik wala au baka makasirong saging kutwa rasul Allah subhanahu wa ta'ala saging kutwa alungan na mauri pada penamialo yung nabi naging kaya tigina yunsabu li ta'ifatin minan nas karasiya hawla al-arsi yawmal qiyamah wujuhuhum كالقمر ليلة البدر يفزع الناس وهم لا يخافون ويخافون الناس وهم لا يخافون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قيل من هؤلاء يا رسول الله فقال هم المتحابون في الله تعالى rawahu Ahmad wa Muslim ay mana na si ikwalo nga mauri na adun ko mga grupo mga manusia apa kaunto din si iko mga kursi si iko makalilibet ko arasu Allah subhanahu wa ta'ala si isa alungan na mauri aso mga parasiran na lagid o kiyang biring ulan akapakatata idiyan asagyang kutwa masa aalungan na mauri na kaalakan sa mga manusia kakukuyawan sa mga manusia
nasiran atigu nabi na disiran kaalakan nagu disiran kakukuyawan. Dikel ka sa mga manusia nasiran na kenapa siram kelek. Nasiran utu atigu nabi sumanga auliaullah asuda amata tagu kirana kalak sang kutua masa alungan mauri nagudi siran makam bubuku. Ini isi ku Rasulullah antau nunutu hai Rasulullah mga auliaullah na pitiru yang kiran aginan suminggi ginawai sa dunia sa para musiku Allah. Naila manutu. Oi. Kenapa ngau pamana? Kenapa kau kergeni? Sagiung kutua kining ginawai nakasangkut tua muslim mukmin para siku Allah ugiid na miyaka pia-pia mambu asuki pengginawa inakaon na mapatiru ka kung ginawang ka adid na bako rakakim belagen sabami sabab-sabata makakerarangita. Oy, ayamana niya nawana manggelebekyan na di mapiarkan absibaran ka. Engkay nuna kagiya giyong ko to mapipikir ka na kapakasirong si iku arasu Allah. Ama kata ta ideka si sagim ko to sa buda mga tao sa alungan na muri na makay itam so parasiran. Muswadda. Naginan ikapya o kapamili sa anto na iniba na ipang ginawain ka. Ada pun na isa hadis ami adu Rasulullah tigina hukkat mahabbati lilladina yatahabbuna min ajli wa hukkat mahabbati lilladina yatazawaruna min ajli wa qad hukkat mahabbati lilladina yatabadaluna min ajli wa qad hukkat mahabbati lilladina yatasaddaquna min ajli. Hadis qudsi na. Miyakapung ku Allah at tigu Rasulullah pitiruyan aka benar raken din aka bubaya nakan sosiran utua diinggi ginawai sa pararaken nago patut raken din aka bubaya iakan sa iku mga tao adi imbibisita isa pararaken. Inaman uto? Basta kia pembisita nakasulayo kaka. Basta kia pembisita nakasayamanan yan na mga lulutaka. Kambisita para sa Islam. Kambisita para sa kasasakit. Oy, nana suwalla na patut akububay ang kanunian. Isa na namiya aluya mga kita kakububay irka wala agim kutu adingka di kapamantabentel nagugiyam kutu akapa sungka kapemisi tangka sagiem kutu apagaria aka. Ginan iaymanan yan na makapantagon si iko kakwa sa ginawai para si iko Islam na insyaallah na makuha niya nanan mapadesan na padsaging ka iya pengasasabapan ko kaprela wala si saging ko ta uripan niya na miyakan dusa na isaw naging ka yakatiru Allah ato na ikatiru Allah natigin na innal hasanata yudhibna sayyiat sa suratul Hud. Mata na sumanga galubok ang mga pipiya na mapukadaian udi na kepunas yan sumiyang gagalubok ang mga rarata ayaman na niyan na mga kadusaan. Nagito'y dinggang buloy aginawang kay kagiya di ka di makanggalabok sa marata na di ka di galabok sa mapiya. Sumumin nakagiya sumanusia na kanaba maksum kanaba nabi na kudusa na aya pimbalan wagamatan no agama Islam pihak itu ko nirtano o kita kapakapunas kapkepunas aging kutua mga dusa tano na
itundu kita nuku mangararata agalebak katanu aging kutua mga pipi agalebak kakepunasian. Nah, gitu aging kutua katiru Allah. Sunabi na tigena, ya Muad, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Ahmad. Hei Muad, atigu Nabi sa inya sahaba, nakala ka nakakiswala sabab pi anda ka dina matatagu. Oy, natundug neka ko marata sumapi agalebak kakepunasya naging kutua marata agalebak ka. Perangai ka sa mga manusia sa parangay amapia. Nakatan, gina ni katirunu Nabi. Itundug so mapia saging kutua galebak kaya mana niyan na marata. Oy, kagi itui pepakapunason. Pada pensagian kaya atau na ini na kesabapan sagian kutua maaf wallah. Nagian kaya tigyan na badlus salami wa husnul kalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Wa sahhahahu al-Albani. Ay mana to? Lagi yung kutua kipa malataan nakaku salam. Wah, dingga di isi salam-salaman so mga padeka adingga di mitiling umai. Nagusto ka po kau mga sawalay ko mga pamilyang ka. Nagugiyang kutua kapia akatiru. Nato na pamay karina napitiru Nabi. Mataan apad ko mga wajib. Aanto na ini ba nakaprila o Allah saging kutua uri penian naging kutua lalayong di kasilan salam aging kuta mu'min o di ina mu'mina si iku pagariya iya na muslim nagugiyang kutua ayap kidam nga nguian ginian di imatiru si iku pagariya iyan naging kutua mapi akatiru kenapa giyang kuta mananian na pakaw paksa puso. Oy, adi niyang kelipatan si Erka nana gina ni kesabapan saging kutua suwallah na perilaan niya naging kutawri penian kung kada pala din yan di kasilan salama ko mga pagariaian na gusto din yan di katirui sa mga pipiyas iko mga pagariaian ayamanan yan na pagkapiyaw naging kutua mga ginawairan. Pada pansaging kutua mi aloy kapag buat taging kutua rila o Allah si kuri penien naging kaya huduru majalisi dzikr takarruban ila Allah Ta'ala giyong kutua ria ka penderpa si iku majlis di inadarpa di pepakarani si iku Allah sabab saging kutaib keulirun na mga tadem-tadem si iku Allah. Nangagaysin na lagi daging kaya susuan tanong. Mga tadem-tadem maya si iku Allah. Oy, paduna ya. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin istama'u yadkuruna Allah la yuriduna bidalik illa wajhah illa nadahum munadi minas samai an qumu maghfurun lakum qad baddaltu sayiatikum hasanat. Rawahu Ahmad. Pitiru Nabiya da akaw matimu-timu siran sadiran di pagaluya-luyin suwallah ada hadapiran ru'uh aya ditabiya na para sa ikwallah kau tu gitu syarat tak kekuaan aya ditabiya na sabab sa aya hadap kana su Allah dasala kau na aya ditabiya na ipananawag kiran upunanawag si isa langit anto na ipunanawag apakapung kulangit nasuka pakapasadiran na tingin na pamanindikeun udeng karenila ang kanu Allah ganata kanuden karenila ang kanu Allah. Nah ini tundugu yang pernah saben-sabenar asyam dienakan so mga rarat agalebek yu sa mga pipiya.
Nah naman tu si utup kekuasa gim kutu majlis aya makna nian na diundi tidinta man su Allah Subhanahu wa taala. Nana piang ato to kawan tanu agim kutu kesabapan saging kutu aka kebubaya irkita nu Allah nagugiem kutu pengasasabapan saging kutu antun ini nakaprila irkita nu Allah Subhanahu wa taala. Na aya ke amya kapia na ditanu se lepas aya ditabiana na baadna mini balambon rakata aditami pengguna-ganat. Oi ka aya pipikir tana timia lepas tap masagi yang kutua ki surat kasapa ka darpaka si iko kabebaan arasu Allah Subhanahu wa taala kesirungan ka kami sabapro nana dia nami antun ini ba na piangalui tanoya kadi kalau na mau yag saging ka iya mga ginawa tano nana manggalo ketanwaya angka iya pengasasabapanon sabapro na miyaw maaging ka iya oras tano pendekitan saging ka iya alasunsi na ubeed na mga pakaisiyo na katayaging kaya pagaritano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.